الواحد وتواصل لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Bangun, bangun. Biasa pandangan. Langsung sikil, langsung sikil. Depan sikil. Matikan sikil.
10. Saya sudah 10. Tuh. Wis. Mau keteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Spesialis sing nganu kepala iki. Indian. Bagian anu dari desa. Enggak melu, Pak, melu. Enggak. Allah
Mugi Siswanto bin Siwarjo. Melayu ki? Iya. Wani parah. Ini merah. Iya. Ini abang sekali. Yesus. Bapak Jia Dengwi bin Jia Changyu. Allahu Akbar. Turu kok. Layak-layak. Hai. Oh, kecekaan gue. Nah iso nganu. Kecekaan, dan makanya ra iso tangi. Mir naik Pak Mir. Naik Mir. Lalu Mas Heru Prianto bin Siwarjo.
kesemprot. Terus ke-7. Ya apa ini ngono tiba ceblok. Apa deh? Keceblok Pak Likun biji. Biji Pak Likun blok. Ditahan malah tindak-tindak. Ayo diganti to Rene. Diganti. Terus terakhir 8. Pendek-pendek ya. Cus. Kuda. Kakinya kau kuda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilallah. Pak dodok bos bro.
larang. Sira lu. Aji lah kebagian kayak Ji. Sira lu. Guru tak taleni. Lu. Wes tak taleni. Wes pas. Tahu teh, kapan nanti? Kami ini masih amat jauh ya, Hoi. Jalan bikin. Lemot. Ada orang makan lagi. Mau tarik kapal? Senggel. Senggel, Pak. Senggel. Senggel. Jos. Cici kabeh cepet langsung. Terus kan kene malahan. Seperti ahli. Dalan. Kita tresno, dalan sang kulino. Ndol. Pilih tampil nih, Wong. Ambil lo sambal di rumah. Tolendi. Bakaran kepala. Seksi pembakaran kepala. Golek opo kuwi? Iki golek ondol-ondol ndek emas. Oh iya. Oke, kita masuk.
Trong bidang lo ke tahu deh. Trong bidang salah dari kelangkaan. Ganteng san. Bob. Nah, wes langsung tes. Nggak tak lebok YouTube wes. Yuk. Wah, kepol. Bukan mau ngisor ya angkatnya. Wush. Les, enteng, jos, akeh men wonge, ing kali, lah kuwi lewat kono, lo, yo. Ah. Dono. Yo. Wah. Wah. Masuk. Masuk. Lebu. Lagi header karep kok. Langsat. Ayo. Les. Bagian gua sandal, Cer. Ayo.
Ya kira tuh Ciko. Dewean. Ciko cer. Kontra cer. Awas, awas, awas maju. Cara turun aja. Rokoknya gorengnya sih weh. Rokoknya. Dicolke sih Jar. Woyoy itu kayak gaplek. Apa ngono? Dikur mencolot. Langsung. Klambine copot. Kain jiko siji.
Wah, tiba kok dhuwur. Dibuang kok dhuwur kan lho. Wus. Jajal kuwi. Kayak bom ah. Wus, taine musrat kabeh kae. Ayo jekor. Ayo dicuci. Karo merendam kan lo, berendam. Pen, opo? Ufos. Bersih. Kita sapa ucul jar lebok iki. Ayo mlana ngalamun. Nek leboke YouTube lho. Dekam iki. Alon-alon. Awas kayak gini. Rung.
No, habis. Ngapa kuwi? Bablas. Enter. Oh iya, Mbak mau hilang di. Wah. Ayo jegur. Oh, loro ini. Cepat, jegur. Apa jar? Nemblong nah. Mencolot ke kono. Satu. Coba pasang ah. Pasang, gas. Ora. Itu wangi. Apa? Ayo, ayo.
Bentukmu lah. Duduk dulu tapi. Hey. Terakhir namanya Popi. Alhamdulillah. Sampai juga. Gimana kesannya Mas Khairul? Alhamdulillah. Allahu Akbar.